वर्ष है लव स्टोरी आरंभ है आज जाए किसी है कौन हम एक खाई तो दे मु कांगाल हेले आ फ्रेम किसी लगुनि कौन कहल अरे किछि नाही मो मु कहउथिले मासरे केते दिन हैला काई मु कोन तम कैलेंडर मासरे केते दिन हैला कहबी ओहो धन रागुच कोन पई जे मु मजा ही करथली तुम्हें सही बेले मजा करूथ तुम द्वारा किछि भी हबनी रोज टे पाखु किस डे हैला किछि तो करि पारलन हैं आज ताले किस डे धन दियो दियो गुटे किस दियो काहे के एमिति नाळुआंक भली होउछ किस नब आगे जाई खोइनटा काढे के आसी हे मु कोन आ खोइनी खाउची मु पूरा ब्रांड चेंज कर देइची हे सतरे धन तुमे छाडी देइछ अरे ना खोइनी छाडी के गुंडी खाउची छाड़ धन काली वैलेंटाइन डे 12 मासर तपस्या काली पूरण हेबाकु जाउची आज सिना गुंडी पट्टी मारी देला काली डाबर रेड रे दांत घसी के आसी पूरा चिक चिक तो मो मुह मो दांत रे देखिबो थाउ तुम नाळुआ में शक्ति की थाउ काली कोन जानि छ कोन काली पर सरस्वती पूजा बापा मते घर छाड़ी बेनी कारण आम घरे पूजा अछि देखो तुम जहा करूच करो काली मु चिकन डिनर ही खाइबी काली तुम चिकन डिनर कर कि सुकुआ झोल कर हेले मु घरु आसी पारिबिनी वैलेंटाइन दिन आशा करी करीबी टिकिए मजा झियो कहूची मो बापा छाड़बनी घरे अच्छी मोर पूजा जते कष्ट हो फल मु खाइबी हो पछे जेते सजा किछि रखिबिनी बाड़ भांगी देबी करीबी टिकिए मजा जहा करिबो टिके देखि करिबो बाड़ भांगिबो कि सिंग भांगिबो काली जणा पड़िबनी कि हो तमे जाओ काली देखिबो कोन होउची हो धन म आसिली जाउछ बाय साला इमिति टाइम रे सरस्वती पूजाटा पइला आगो पछ मोर किछि देखा ये सालाटा सुइची कि बिना ना कोन अबे ना बे मो प्रेमर छक्की बाजी छी अरे सांग आसंता काली वैलेंटाइन प्रेमर दिवस ताकर एने करे सरस्वती पूजा आप तार छाडुनी रे भाई किछि गुटे उपाय काढो इरे सांगो मु बारिक पुओ काटुची चूल काली वैलेंटाइन तू खा सुन पांपुड़ी मु मो मांडू सह करीबी खेल अरे ए सांगो ए मो दुख कोन तो दुख नु हो मद कांड रे मद पिला रे चाखणा पाई फोन पे किए करतुला मु गंजे टाणला रे डियास लिकिए मारे मु तू कोन एते जल्दी भूली पाइलु चुप सळा रंगमहल रे गौर दास तो यात्रा डायलॉग सेति थाउ कौन है गोटे मिसिक भाबिया आओ ईश्वा एमती कौन बस किसी गोटे कांड करके आसुँच बोधे आउ कौ भाउज को लाइन मार्चन का बाड़ी गलिक परिया फरी नहीं आस देखे सांग कौन है एमती कौन मुह कर बस रुह तो साइड टिके दियो कौन एमती होत बे कौन है यहाँ को मुह कर बस देखन पेती माकड़ पथ दी आउटे ये सला बस देख जिमी घुसुरी मुह ने सला कुरकुरी खा आउ गोटे बही अट पकी भाया देखा मुहटा तोड़ा सा हबनी तो कौन है कौन मत गोटे मिनिट सब सल्यूशन काटदेमी अरे तू सारा निर्माण बड़ा तू क्या बुझू तू तो खाली साया तले भाया ओसाटा कि बुझू अरे काली 14 फेब्रुआरी वैलेंटाइन डे रंपा रंपी दिवस आ से रंपा रंपी दिवस रे ता मांडूटा आसी पारिबनी रे ता मांडू घरे काली सरस्वती पूजा से सरस्वती पूजा पाई ता बापा भाई ताको छाडू आंती ओ यही कथा ताले आसो तो मिसी गुडे भवाबी होबा कोन आईडिया काढिया ताले मारी चलो लगा ताली भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी बहुत
ସାଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ ଶୁଣ କଣ ବି ବାପା କୋଉଠି ଆଣିବା କି ହେସ୍ ମୁଁ କଣ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କରିବି ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଲାଗିଲା କି ଆଇଡିଆ ମୋ क्या बात है वाह ଇଏ ଶଳା ମତେ କଣ କହୁଥିଲା ନିର୍ମାଣ୍ଡୁଆ କଣ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦେ ଲେଖିଛି କହିବି ହଁ କ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ମାଣ୍ଡୁ କହିଲୁ ଲାଜେ ନଇଗଲା ମଥା ଏ ୱା ୱା କହୁନ ଭୋଗ ଖାଇତେ ଆଇଛ ନା ୱା 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 ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ମାଣ୍ଡୁ କହିଲୁ ଲାଜେ ନଇଗଲା ମଥା ତମାଣ୍ଡୁକୁ ମୋ ମାଇପ କରିବି ମଥା ଛୁଇଁ ଦେଲି କଥା हां कौन कहले ୱା 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 वाह ए ओटका ओटका मते କଣ କରିବା गछरे अछि कांड अरे गछरे अछि कांड हौ। मु काटी देबी तो बाबा ए ओटका बे ଛାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଶୁଣା କେମିତି ମୋ ମାଣ୍ଡୁଅରକୁ ଯିମି ସେ କଥା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କର ଠିକ କଥା ରେ ଆମ ପଣ୍ଡା ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ ତାକେ ହିଁ ନେଇଛି ଚାଲିଯିବୁ ହେଲା पारियो हां ଚାଲ 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 ରାତି ଆସିକି ଏତଳ ହେଲାଣି ନନାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କହିଥିଲେ ସକାଳେ ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି ପୂଜାଟା ମୁଁ କେମିତି କରିମି କ'ଣ କରିମି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଣିଲେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡେ ଭାଗ ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଉନିରେ ଜମା ଦିଗ ଏଇ ଦେଖ ହେଇ ଥାଙ୍ଗ ଏ ରାତି ଅଧରେ ମତେ ନେଇକି ଆଇଛୁ ଏ ମାଲ ଖଇବୁ ନା କଣ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ବୁଝୁନି ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସିଲେ ରାତି ଅଧର ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାରିଆ କବାଟ ଖେଳ ହବ। ଆଇଁ ଆରେ ଦାସ ବାବୁ ଅଛ ନା ଶୋଇ ପଇଲଣି ମ ଆରେ ନନା ନମସ୍କାର ଓ ଆପଣ କିଏ ଟିଙ୍ଗା ନା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବାପା ପରା ମତେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଟିଙ୍ଗା ନନାଙ୍କ ପୁଅ ଚିଙ୍ଗା ନା ଇଏ ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଙ୍ଗା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଆସ 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 ଆରେ ତୁ ଟିଙ୍ଗା ପୁଅ ଚୁଙ୍ଗା ଇଏ ଏଡ଼ିକିଟେ ଥିଲୁ ଏତେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲୁଣି ନା ବଲ ମାନେ ବଲ ହେଇକି ତମ ଝିଅକୁ ଦାଙ୍ଗେତେ ବାହାରିଲାନି କ'ଣ କହିଲ ନାଇଁ ମୋ ଦାସ ବାବୁ ସିଏ ତ ମୋ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ରାଙ୍ଗେଲୁଣି ନା ନାଇଁ ପଚା ଓହୋ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆରେ ତମେ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବ ତ ବୁଝିଲେ ଦାତା ବାବୁ ଏ ଆମ ତୁଙ୍ଗା ନା ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଧାଲୁ ମାରୁଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଇ ଚୁଙ୍ଗା ନା ଆଉ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହେଲେ ସେଠି ବାଲି କିଏ ବହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଚୁଙ୍ଗା ନା କେମିତି ପୂଜା କରିବେ ତମ ଝିଅର 9 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ବଢିଆ ଫଳ ବାହାରିବ ମାନେ ଆରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆରେ ଦାସ ବାବୁ ତମ ଝିଅର ମେଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ଏଇ ପାଖେଇ ଆସୁନି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଅତି ଉତ୍ତମ ହଉ ହଉ ଏବେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆସ ଆସ ଆଲୋ ମା ପୂଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ନନା ଆସିଲେଣି ଟିକେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆ ଆଉ ଦାସ ବାବୁ ତମେ ଏଠି ବସିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଲୋଟା ନେଇକି ଯାଅ ପାଣି ଆଣିକି ଘର ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚ অনুমতি দেলা পরে ମୁଁ ସପନ ଦେଖେ ତୋର ତୋ ସମ୍ମତି ମିଳିଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଳେ ରାଧେ ରାଧେ ତମର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ ଆଜି ରାତିର ଖେଳଟା ଫାଇନାଲ ଧନ ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ କେବେ ଭାବନାରେ ଭାବି ନଥିଲି ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ ପୁରା ଫଟୋ କରିଦେବେ ଧନ ତମେ ମତେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ଶୁଣ ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ପୁଚୁ ମୋ ସୁନା ଏଇ ଟାଇମର ବୁଢା ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ଥିଲା
ଜଲ୍ଦି ଆସ ପୂଜା କରିବା। ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ଭିଜୁଥିଲା ସଞ୍ଜରେ ଯୌବନିଆ ଝିଅଟେ ଇଏ। ଦାସ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୂଜାର ନିୟମ ଅଛି। ମୋ ପୂଜାର 15 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବୁଝା 15 ମିନିଟ୍ ଆଖି ଖୋଲା। ପ୍ରେମର ଗାଡ଼ି ଆଗେଇଲାନି ଜମା। ବାପା ଦେଖିବେ ରୁହ ତମ ବାପା। ରାଗିବ ବାପା ତମ ଫଟୋ ବନେଇଦେବେ। ପ୍ରେମରେ ନଈରେ ଭାସି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ହେଇ କେତେ ଛାଟି ପିଟି। ପ୍ରେମିକାକୁ ମୋର ଫରକ ପଡୁନି ଗଲାଣି ମୋର ଗାଡ଼ି ଫାଟି। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିବୁ ନା? ହଁ ହଁ ଆଖି ଖୋଲ। ହଁ ହଁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆଇଲା। ହଁ ମା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ। ହଁ ହଁ ଉପରୁ ବାଣୀ ଆସୁଛି ବାବୁ। ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଫାଇନାଲ ପୂଜାଟା ମୁଁ ସାରିଦେବି। ଆହୁରି 30 ମିନିଟ୍? ଆରେ ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ପୂଜା? ଦାସ ବାଲା ଉପରୁ ଯାହା ହକୁମ ଆସିବ ଆମ ଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇନା ସେଇଆ ହିଁ କଲିରେ ବୁଝିଲ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟା ନନା ଟିକେ ଭଲ ନ କର। ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ଧନ ଲୋ ମୋ ଗେଲୁ ଲୋ। ଆରେ ଇଆଡ଼ି କାହିଁକି ଆଖିଟା ସିଆଡ଼ି କହ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ କରେ। ଧନ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆଣିଛ? କଦଳୀ। ଆଶା କରିଥିଲି ପ୍ରେମିକ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ଜୁଏଲାରୀ, ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ଆଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଏହି ମୋଟାର କଦଳୀ। अरे खाइजा 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 रे ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ କହିକି 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସରୁନାହିଁ। ମନକୁ ମୋର ଦୁନିଆ ପାପ ଛୁଉଁଛି। କ'ଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲି ଟିକେ ଦେଖିନି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଯଶୋଦା ମୋ ବାଡ଼ି ଆଣିଲ? ଆଣ ଆଣ ମୋ ବାଡ଼ି ଆଣ। नमस्कार आपण माने आम वीडियो को बहु मात्रा रे लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर मध्य करंतु आज्ञा लास्ट पर्यंत वीडियो टी को देखंतु आ मजा उठांतु आमर सब सुंदरी सुंदरी हिरोइन आ सुंदर सुंदर हीरो माने अछंती एथिरे बहुत सुंदर भाव रे एक्टिंग करूचंती तांको पई गुटे जोरदार ताली हो आ गाली हो आ दी भाजो को लाइक हो सब्सक्राइब हो कमेंट हो बहु मात्रा रे बेल आइकन दबाई दियंतु। जय श्री राम जय जगन्नाथ।